Para ka tigil martir ti puso na. Katuan na tita sulit. Adot martir ti puso na ta. Ni Mang Boyet na peklan ababaero. Tiraen na oray paino kim mabalyo. Awan bilyen na nga langa oray sino. Basta naglaus ken nagpalda si Gemanso. Certified a chick boy ni Mang Boyet. Patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw linipak ni bakit na. Nga ada sa bali akakip-kipin na. Ay Mang Boyet na alakan agkararaken aglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken lakan at dapay ikem na abadang nukumangamin tinepelam. Day taarem mo nga glaplapunusan ay awan kumati problema titimigre nga asawam. Hello, Boss James Lamboy! Kumusta kayan? Oy, live to no rabi ni Lula Urang. Ang kakadwa ti KKB. All-star kinatarako. Ladies and gentlemen, Mang Boyet natangken ti ulo na. Diag nakem oray palken ni bakit na. Gapo ti arem na adi matepelan. Ti Boyet kanayon ama dugulan. Ay Mang Boyet na alakan agkararagken aglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken naka at dapay ikim na abadak. Lukumangamin matepelam. Day taarem mo aglaplapunusan ay awan kumati problemam titimigre nga asawa. Ay Mang Boyet na alakan ang kararaken aglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken naka at dapay igim na apadang nukumangamin tinepelam. Day taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Boyet ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay, kuna kami kanya Boyet. Di ka kami mang-titix ko na di na kami patpatayin langgaw. Damot kami na celebrity ang mundat na. Namak pinaligtangan bakit mau. Hey, hey.